pengalaman trip Hokkaido dengan Joe Ventures. Okay, Assalamualaikum. Hokkaido best kalau peminat pecinta alam, nature. Ini Hokkaido ni memang tempat dia lah. Ya. Yang ada juga dapat sakura sangatlah memang kata breathtaking. Daripada segi lain, makanan best, hotel memang top dan dia punya transport TikTok memang puji. Ya. Dia punya tour guide pun sangat sporting dan melayan kehendak kami lah. Okay, Alhamdulillah. okay best. InsyaAllah. Challenges. Terima kasih banyak lah. Terima kasih Keep it up. banyak. Jumpa lagi. Okay, Okay. insyaAllah. They think we just dropouts, living at a one top. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak out